Nzan la twi ka puri abor nation fans maza nangbanyire ende kayem papa solo pam zongo dawai benye ne United Financiale zangé c'est about Salman fans ma kan woke ir expert mani nyama but nsuhu yisi Salman twamani pam nsuhu yisi le zogon temde sanda nan fan ka Salman fan wo Aborman nation fans man nang banyine ne pilin ye to ama sin de zumo daba yobon ku chenma mfan kamza be borna be nyarma social media kar malan su biimi nsur la nirma odim solo o orpoma tal pam o mirchi ko nyi nyonma o tam nation fan ma kar cham katna yelmanle Aborman nation fans za ben divi to competition pour nous en abonnement Salman gagne sous kam abonnement nation fanza now is antinyabul pa next month 21st Picona Gardens tenya la banya nang ma movie premiere bakan gbara abonnement nation fanza nang banyine now zo ane to competition chetin chembo Salman pila title ma tama ne tengma mamma Salman pila tama kan gbara abonnement nation fanza mbormene inya Salman storma di tam mazo inyang aborma mazo Salman nang nyangma na on gafran bare al ne che da balance acte Salman nenno o cinema mama kana tam mama zo inyang aborma mbetane na sa acte da balance nzan lete ka gbare alkawle na won gafara blue point tenyera banyan jihovi ngo ka so kamza anya kam o kaman lai o girgir maza te bona te zumo pepi kona nti jihovi so te bona so kamza na bayina in numbers te na ba chen yendi te bi na ba chen sunwa te bi na ba chen lokla kam te na gbala borwan nation fans maza ye tambal ngo katniye nang te premier first kana take next steps te yan chan lokcha pulo so kambwana yel fans maza dimya solo de gargio won pile tete tena mine jihovi zan chang mama pulo so expect me aborma ma next month 21st kanan baria al kaule tenji sachelo na un gafara and bishop comes out and we know me arrange bishop comes out and we know me de zon ku gbala so kam al kaule dimya solo aborma nation fans maza na on gafara iya vidibo tembe ndi heavy ka kam na Picona Gardens next month 21st na on gafara mpaya mpuru so kam